Oh my Ghana, eko mwana bi before fan mu ewo abrofo insa no ayaka de ebi before FM mu ewo abrofo insa no e na yenua yi eda edie akire yen ene ewo Independence Day yi celebration yase yenua ya wasiesie ne ho se obi a okwankwaso mu amane ane ayaka de enipa FM mu ewa abrofo sanu asana yenya fa ahudie emfie aduosia miensa munie no edo na mani guso a mu hwe ewa NYANSAPO TV na mani guso a wo hwe yi ewa the 63rd Independence Anniversary celebration na say ewa Kumasi Sports Stadium yenwe ya wo huni odadea Ghana femu ansana yenya fa ahudie emfie aduosia miensa nie ekwaso ma ye femu ansana yekọ yenya fa ahudie no ene na ye nua ya da na di e kire ya ye niguso a ye hwe ye pese ye ne twetwe komo kakra fa ye kọ enkwaso mu no de amuhu ni sei no saa na si ye pepepe saa na si ye anya foto no mu twa enipa ya chew no yire na to kra na ya chew be ma no ya chew be ma se de o si tie ya chew ba no si o si tie na ya chew ya chechire o ba no na o be ma no ya bobo deja ni aye o se de ye koyi anya sini no yo eya ade esi ye wo ho krata kire se ade esi ye enti se mo hu ni se ya enye foto ne nkwaso mu ehun ade a ye nua be ma ne da na die ne ma ode aye ye ne ho no ase e kire se ye hwe ye nua ba no ana ye nua be ma no a ye de chen agu ne nan na ne ho aya poto no a e kire bibi a esi bre bi a ene ye fra no Ghana efri se ye nananum a omodi won kra to ho ma o man yahwe yen colors ya red yellow green red no kire mocha okun a ye nananum kun ya emodi je man a ne Ghana ye di afofida say 63 years na ni nyina ne say de ye hunu a ye nua ye di cha gu ni nan yem abrofo ba ha no omo ye omo dwene say omo be fie bibia akwa enti bibia omo be fie mbafa ne kwa no se ye mpre mo mfa dia ana omo baje yen no mo fie domum ama ye nso yakosom omo yakosom omo na esafata na omo huru se ye yade japade a wa no omo mfa ne kwa dada mpacho mi biso na onipa surunku bi a ye fa omo kọ enkwaso mu ana na obia bi Ghana ni bia ye mamu asem ne ye ka Ghana ni bia ye hu sa time no wani adin wadwuru mu dọ na ukon kan wani ema bi wa yetimi fa ye fa so ye mfa nkwa ye fa no yire
enti de yehuni e ade esi ye kan anya photo na mpacho na ba sa omo fa usa no na e de na ya na umutimi ye ya fa wa hu ya wo ba bi tsa Crystal Castle Elimina Castle ana osu Castle omo chiche omu ya hwe omo ba bi a omo do omo fa ya se fa mo kuma se na de mo konkran ya fa omo free nkran na de mo ko Cape Coast Castle enti Cape Coast Castle ho na akọ hu sa na ma wem na akọ na hwe enipa dasani na ya de cha gu ne nan ya man nyan fa ahodie na ya de ne fa sa atiti ni mu a na ya de ana awre ho enti na mpacho bibi wo ho no mo a ye na nanom ye ye som de babo omo ban afri sa akwasom ni hu wana ani se ya beti ye ho ase ye na mre ya beti ye ho ase se ade bi a ye ne ye man mu no ya be na adwunumu fan se ye ka se ye to aba ayi o man panina gitum se wo yo man ba pa so to aba na yi o man pani na odi so ma onya fa ahodie nana mesa bisa se bibi wo ho no mo a ye nana no mo no bro mbe cheche wo mo de wo mo fa nkwaso mu sa no o mo ye de bo mo ban se de be ya ento aso ana woni broni adwen no wa anya bibi se wo fa ya kono wo de ye koye bibi ama ye nya fa ahodie o na mo bo ye o be fa ye koy ama ye kosom wo mo suma kosom wo mo no ane hu bi na ya no mo de ya ho ntete e bre no yes British for abu abosia yes American for abu abosia nya bibia ntro ya na no mo don kwanso aso no mo som mo ma awie pe ya bo mo ane nti so mo de bibi bre ya wo mo hwe se bibi no mo de bre ko na mo som e kosom mo ntra nti awie ya na de na ye be ye a ye ma ye nsan konko to saati bia ni mu bi ye be ya e ma ye nsan konko asum bio ne se oma no etimo no ese ye nyina boy adwempo se oma ne ye nyina dia enti ade pa ese ye nyina ye ma oma no kwa animu no ese ye yo dada jan fi me da wase se one ya kasa e wa NYANSAPO TV